kuthiwa lento kade beyenza eHebrew yokujwamula amafoni sebeyenza koBulawayo. Kuthiwa sonkunzi encane esibanjwa koBulawayo bajwamula ofaba yisijwamjwamu koBulawayo amafoni abajwamula abafana badlali. Awukapheli ngitsho neviki nje abantu sebekhala ngokubanjwa inkunzi. Uma kuyaphela inyanga mpela uyabe khona osele nefoni. Nani balaleli, u-Inspector Nomalanga Msebele, usomlomo wamapholisa esabelweni sakoBulawayo. Ezibuhlungu koBulawayo indaba zama-murder cases that we are receiving. Sireceive ama-murder cases whereby umlimisi Ncube enye indoda itholakale ibhubhile ifile along Hyde Park Road efunyanwa ngabanye abafana ababe-driver nje ekusenaneni ngabo-past 5. Amapholisa eZimbabwe Republic Police esihambe zababopha uZibusiso Sibanda loZibusiso Zibanayi Sibanda ngecala lokubulala lumlimisi Ncube. Kwenzakele futhi emakhokhoba sibophe futhi omunye umfananyana oleminyaka engu-19 ngemva kokubulala indoda eleminyaka engu-38. Okwenzakeleyo ukuthi laba ababili uMufi nomngani wakhe bebenatha. Ngemva kokunatha lapho basebexabana basebethukana ngentamba sebili ezingahambanga kuhle lalo umngani wakhe. Kuthe sekwenzakale kanjalo umngani wagijima wayendlini yakhe wasesiyatshela umntana ukuthi hayi ubani ungithukile. Kuthe kuyeni kwakhe wamthaya ngempama waya kuwa kubi wasehambiswa esibhedlela wayadlula ngemva kwensukwana ezimbalwa. Kwase kusenzakala futhi eRange Mall abafana ababili bayedla emthoveni ekuhambeni kwabo ngendlendlana zokuqumela bahlangana labanye abafana ababili babathathela abafoni bebephethe amahloka ama-Okapi babese bemthaya omunye esiphundu omunye wamthaya esiphongweni balimala bagidinyiselwe esibhedlela. Omunye futhi ubaba utholakala ethe dindilili emagwegwe laphana elam-2-stepped wounds okukhanya ukuthi ugwazwe ngengqamu. Lokhu sikukhuluma because of the unnecessary loss of life, impilo nje elahleka mahlayana ezabelweni zethu. Inkuthazo ibisisithi asihambeni ngezindlini kusakhanya, asingathwaleni ama-weapons, ingqamu, amahloka lakho konke. Bese sithi kuZulu kaNdaba nxa sebekuhlasele sebekubambile banikeze onke amafoni layo yonke imali olayo. Impilo once lost is lost for life, but lokho kunye usungakusebenza ukufumane njalo. But lani masela ngeke ngili-address namhlanje kanti usuthethe ifoni leyo oyifunayo, usuthethe imali leyo oyifunayo, usamlimazelani, usamchayelani. Lokhu kwenza ukuthi abantu balimale. Ngcono sibe ngase sikubopha njengamapholisa sikubophe licala lokuthi utshontshile hayi elokubulala umuntu, which holds a bigger penalty. Abantu basala belimele. Ifoni ungayitshontshelwa namhlanje, next week, next year you can buy another phone, but impilo once lost is lost for life. Kwenzakele futhi ngasemagwegwe enye imuli bazihlalele njengemuli bakhuza umntanabo obese kukhanya esithatha izidakamizwa. Umntana wazonda wathatha intambo wazilengisa wazibulala. Njengabazali kungumlando wenu ukuthi asixwayise nini abantwana singabayekeli ngoba kungumlando wenu under the Children Protection Act ukuthi sibakhusele sibagcine. Lani bantwana bathi khangela lawe njengomzali i-behavior yomntana ukuthethe kanjani ukuzwa lokhu. Asibakhuzeni ngothando, singabakhuzi nje sibachiya sibalimazile. Bakhuze with an aim of educating them, empowering them, angasali elimele. Asibananzeleleni ngoba bayachiyana ama-behaviors yabo. Yimi owenu u-Inspector Msebele uyabona. Nazele namasela abawisa imali bese basithi sihambe siyetheya. Nazele namasela phakathi komuzi bakithi nabajwamula amafoni lapho kusekhona ifoni ingabe ubona ukuthi uyithethe kahle njalo uyibamba ukuthi sebajwamula amafoni umuntu abalele ungaqhubelo abantu abahamba nayo. Siyatshela bakithi sicela ukuthi lilandele namasela bakithi Bulawayo okuhle. Abantwana abancane abogogo labosisi be-age of 30 years bakithi kumbe li-desperate, singabi-desperate, lingaqhanjwa koBulawayo, lingaqhanjwa edorobheni. Umuntu uyathi ahambe uyedidana imota kumbe uyengena ngeshopu kwathi bakithi nanzelelani nabantu abanjalo bayalitshontshelwa. Umuntu abesasithi bani
WhatsApp. Landelela yini amasela. Namhlanje ngisemakhaya la. Into engimangazileyo mangifika lapha ekhaya ukuthi abadala lapha ekhaya ba happy ngesenzo sikaphakela umthakathi. Ziyehlile injiva babuyile abantu. Abadala ba happy bathi bona uphakela umthakathi obasizile ukuthi bakwazi ukuthi bahlangane labantu ababo. Akathi saba lobo 14 to 20 years babagcina. Because abantu bebengasabuye emakhaya. So abadala ba happy kakhulu ngokuthi uphakela umthakathi basizile ukuthi bahlangane labantu akathi sebekade babagcina. Madoda. Yazi into leyimangaziye. Abadala bathi hayi yebo kubuhlungu impela uphakela umthakathi lokho akwenzayo kodwa bona ngokwabo bathi hayi ba happy. Ngoba dala bagcina abantu bengafuni ukubuya ekhaya. Lithini ngale nkulumo yabadala le? Ngisemakhaya sibi njengoba libona ngathi singisihlahle ngathi abantu lezi zitina zemakhaya lezi. Ngisemakhaya nje manje. Abadala ba happy shame. Bathi haya. Dala abantu sabagcina. Umuntu omunye futhi kwambu bekhuluma lo mntana akhe obuyileyo ubelaye khona lapho. Esithi yena lo ubesele 14 years wagcina ukubuya ekhaya. But ngenxa kaphakela umthakathi sengikwazi ukuthi ngimbone. Lithini ngale nkulumo? Bafethu, alike liyenze libuye ekhaya. Lingahambi unompela yenzani libuye ekhaya. Imagine abadala bazibejabulela into enje so. Yenzani libuye ekhaya madoda. Yenzani libuye ekhaya sibili. Ngoba akuvuma umuntu abadala bangajabulela into enje sure lize lidudulo sibili kuzothiwa ubuye ekhaya umzali aza celebrate maye ebona ukuthi abantu kuthiwa akababuye ekhaya ngenxa ukuthi wena awubuye ekhaya. Hayi bafethu hayi buya nekhaya. Buya nekhaya sibili hayi. Ungahamba lawo mephonga ukuthi ngo 6 months uphenduke njalo nje. Not uzohlala 14 20 years ungabuye ekhaya. Hayi akuvuma. And omunye into engichazileyo ukuthi omunye besezelahleka ubesizahamba ebuza ukuthi kanti kozibani kunga ebuza ngoba akasakwazi ethi hayi yazi indawo lekudala ngayigcina. Imagine uzukhohlwe ngini. Hayi madoda hayi khona akuvumi. Abadala ba happy serious ba happy silo abadala ukuthi kube sokuntambama ngesikhathi ngibona labanye abadala ngade ngizaba interviewer sibili izizwela bezikhulumela abadala ukuthi hayi thina si happy. Dala abantu laba sabagcina bengafuni ukubuya ekhaya. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thought below. Tell us what do you think after watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. Kulongele bye. See you on the next one.